Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki nong dia madan kilapan hitriang banmi na jelrut ba bani syong de jingde syakayo delang balapan sna kerpang dak sarkar hapulo kabadan markhab bat kamateri mandir ya kanela sakiyak lai photrik naitung aja penrio hadien bikinong dia madan ki baju em kamai jakpo baro asikata hakalenti ya kejat ajelrut kilayelum paramaki pan persya ya kajing apara ki pulen bat kiskirti haki jaka bikinong dia madan ki jusyong dia jingde man lakasngi hadien biginong tay ka municipal kilapan prabat wenglot ya kirensan syong dia jingde nadu ka alkhandai truk naitung aja penrio binong dia madan kilapan pau baka caka kabala ai hapulo da ka sarkar kamlong satya baik kila dawai sarkar dan penyo obet da ka caka hajil road lada om sya asyu eki ban syong hakilenti ya kejat है ना हम लोग सुता आदमी है ना हम लोग अंग्रेज को हमने हल्ला करते करते सोन dan azab orang 100 साल भी नहीं हुआ फिर अंग्रेज को हुकूमत में अरे लगाओ ना अंग्रेज की हुकूमत थोड़े चलेगा यार हम भी तो इधर में खा रहे हैं तो कितना देर खा रहे हैं आप तो बैठ सकते हैं hàng nọ kadon những kiếp hàng nọ kadon ring ikwa bin hang nebo barong ilia menjur kumta menjur te rei balik yang ni le yu ke ba hadu katne daki ba stem daki ba blue daki ba jerengam daki ba li iwan rak daki trok ne ni le ya le yu ki penyap rew itu ya ni wan belala ka hok bangin liyo ya ban ai khao ban ai ja ban pak skur penang prestasi kuan dan re menta ni sudu no la saus ni san singi menta na du ar sau tarik de hayeng dan nga penyang rongam dan usini rongam dan so ngan tiet rongam dan bisa ngan panran rongam ting yo siu bakim ai hero ya de mensua hapor ba ilong MLA Shua bakin long MLA kilawan ya kublekti ani kumna ha iklan ya kersan lang ma handai katne ngi jengjar mangi ngi jau ke umat senam hangne ngi jau ke umat senam hangne ngi telun hangne la saus ngimta ngim wei utau MLA bawan ong sim inela ne pialong kumna ne piundai pidai banwan milem ke nyangi ki long kemi ki badan hangne em kim kendang juga tang bang ngim kuat ni ha mi de mi de ngim kuat dia kum ki spai ni yang itu yang de hajing snow jonga kala ngat hajing snow jonga kalong mi ngaso lung ken kan si mela jong namar ngaklem tu ngaklem tiam ngaklem yat kam dangkat ngaklem le kano ka kamru ki penyang dak ba stem dak ba blue dak ba li de ngi so sin ai kin kun ya ka jing im la de ba le ngi long hadu kat ne ngile ayu ni perkhat ya lade ken balai ngile ayu ken hapu duk katne uput ngaya sngau mi ijongi men suate tang ki bapan ya breu tang ki batu ki lek haki ying jong ki breu ban lek wat e kita ki nong lek kam sio reban kumne kumba ngi wan belahang ne te ya
Up yang ni kan? Iya up yang ni. Kamu ini sih bet. Dia nginam sayro. Nginam sayro kumno. Oh, dia kamaro kalapot nadu menin ngilak thiet ngiklemi di. Ngindalek plit sibit dia berni kala hur karena hajar ngilalut tentu. Yang malik nanti pia tak kajingjia jangi ka pijia ayu. Uang bet ai ka pisah yang ni balai pibat yang pisah jangan. Ngan ong kumno kan hayo. Ngan ong em ngiklemi di untip. Pia di na pia. Sorkar ne kata ka ngilai buat big batem bompit hire ubi dia kilale sabab palat ke balai pi pen up da kine ki breu ki ba kumne rei dei panwan ne kren dak tin ka baba ke ni akdan para tin ke ngidai kin ban le da ki bor namar ngilai ngidai kan ki ken thai breu te ngidai ki temen ngidai ki ken thai ru ki temen breu ngin lai su hi ban yakun bat kine ki badang samla bat kini ki badang samla ki ai ki tu si kenjat ni lahir. Dia ka bai kem ka bai dawai men ya nai men ai me. Em mga sulkwa banyak kira nakti banyak kun tingam kwa re ma. Banyak kun ngem kwa te balai kin kiwan. Bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalai pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya henry ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba henry la phya aliang du pu du sam chunki jilla house name ar prasaw ka kai phot ka pirthei ka lapinni ka kirteng ka bernihat ha khamat henry ka khubo ka jingsha bonsin la klet but omshim la ban pin pau nama email de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam ni tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala banta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer the hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer kabasa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka border Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi dangi pet menta ber ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bogla tho menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने का लिए kal air ka ba yat kam sange haupu Assam henry ban ong ba bernihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo kanong ba bernihat ka don ha uput Assam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena ka ta ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre ban thau ya ka joint action plan